ба? Мен Q әріпі. Кел бәрабер менің сесімі текрарлайық. Q. Şimdi ise kağıt ve karandaş alıp meni yazmağa öğren. Әрбір Q әріпке бас ve onun arkasında saklanған sözle tanış ol. Kahve, karınca, kunduz, kavun, kopka, koy, kafes, kulak, kahve, karınca, kunduz, kavun, kopka, koy, kafes, kulak. Biz beraber Q әріпінен tanış olduk. Туған тіл әліпбеміздің қалған әріфлеріні де öğren.